Ne, mjerujem sve. Znači, sljedeća pjesma, to sam htio nešto kod Tifa, što ono, ne logično je ono Tifu vole žene, Tifa je srcolomac, baraba, kreten. Ne, mislim ono kreten na fini način, ono kreten što i žene vole. Htio sam napisati neku nježnu pjesmu, nešto romantično, ono kao ti si daleko i ja patim za tobom. Sve nije da nema Tifa tih pjesama, ali nekako ko će vjerovat da je stvarno, onda stvarno on pati zbog neke žene i nešto. I pa sam mislio, hajde da vidimo kakva je situacija da se napravi da Tifa stvarno pati zbog žene. Kakva je to bila žena? Ravna Tifi, ono ženska baraba neka. I muškarci imaju jedan najveći strah, to je strah od kastracije. I što veći muškarčina, to je veći taj strah. Logično, jel, što više nečega imaš, to te više strah da će izgubiti, ja nemam recimo taj strah. Ne, imam ono malo, ja se to prevaziću. Ali Tifa vjerovatno nije, mislim da Tifa ono baš, ono, logično. I kod nas ima u narodu legenda o takozvanoj vagini preklapuši. To je ženski reproduktivni organ koji se u toku koitusa prilikom penetracije zgrči, preklopi se i teško izaći napolje. I to boli pravo. Recimo, to je bol o kojem kad bi Tifa pjevao, stvarno bismo vjerovali. Stvarno bismo vjerovali da pati. Eko bol ne pozna spoznaće i kako peče iluzija spaljena. Od tvoja gvožđa uhvaćen, aj, ko srna ranjena. Mislila sam previše muškarac, to ona pjeva. Ako malo i zaboli da ćeš izdržati. A ti mali mamin školarac, nisam znala da ćeš plakati. I onda ide refrin. I da se otmeš iz mog krila, ne bi ti bilo veselije. Jer za te sam se prihvatila, aj, ko pitbull terijer. Aj, drži me tvoj interijer. Ja znam da je naporno, pokušajte izdržati još jednu strofu. Neka je nježna muzika. Zamislite kako je Tif sam. Neka je nježna muzika svirala, kad si me droga noćasti giljotinirala. Aj, manje bi boljelo da si me prvo drogirala. Aj, pa onda što cirala. Hvala.